siap. Acara di tahun 2000. Rapo Tuhan Yesus buka ulonmu. Ikut tuibana ibat guru honom. Di mana doman mi hedot mono.
dari Tuhan di perdagangan niul namion. Ala ni mali Tuhan pasatan ng perjalanan roh nami Tuhan. Ala Tuhan ni Tuhan. Di pagkasal kay pasok kami sa ulit kiyon. Hindi na di buku dalam ano. Kali jawatan nami naik kon nami ulaun. Di mga ulas na dua ni na dua nami disok. Ala pukul kan. Kung tingin mo lang Tuhan. Mamuka sa ating mamujungin nun. Asa magdalat bibingkan di ulaw nun. Dahil tarulas ni Roha di asuhutun. Di pinopari na tuto na sida na di alaman nun nga. Na sudah kena tangan Tuhan. Tuhan, ramutin na sida sa mitna. Paso-paso lo ng Tuhan. Kaya las ni Roha nga di paninggal nun ni natuwa ni asuhutun. Kapag namin Tuhan. Karo nag-isip na pato-pato. Dalam kiri kami masa atau mengenai kita Islam atau mendoani mahan pas-pas dulu mari jangan mungkin disunah lakukan. Amin. Malah dilihat ke tingkat di bahasa nanti kita pakai pasok kita apalagi tikyo roh seningan tabi ima dinama dua nakarasta opus sabar guru utagaw disialani amang raja inang sore pada saluhuk nama hamu hula-hula nami segijang sahat hula-hula na kosong isok kami mai bayi dua asuhuto madokon hata mauliate gurang mali hamu akaraja nami diharoromuna apala ditikyon imana dia mengudopi gokon duhut jujur nami Dinalau pasidung hari-hari ni na dua-dua namyo. Diala ni sikat ni ang kerja nami. Natong ajaramu hami, tiroy hamu hami. Diap kahahurangan nami, bangido hami, asas mapok kamu may tujuluanon, asal giat teruli hami, terlumobi mapok paran ni dainang nang sorry majuo. Saluhuk nama hamu dahil na patokon ni Hami di berjuang ni na jual-jual na namyon di batu Hami do songon adat naguk manadukon sa luhuk na raja paradatan raja nyalale raja tuangat tubuh sa luhuk na ma hamu hula-hula nami terlumovi ma hula-hula nami siahan ala naujui iter diudo modding bapa nami ini jadi las disoma amang raja tulang nabasa pasik kopon nami adat tuhamuna hula-hula nami margasiahan di bertuon ni dainang nasaurung maduo tanggak pamuma anggiat tiap kapinokparna saluhukna asa dawutat gabyo dabo akan persen pinasitan yang karohana juga jangan aka umur ni aka nama dua ribut magurang aka dadana diliau mahabistaran terlumobi di peparan ni aka opus sabar guru somoni majo hata na jepe siak kami bay dua ni suhudo tuhamuna Amanta raja inanta soribada imahata huwasi songo buhani ulonta apala didikyon horas manihita di Tuhan tanabasai siala asi do dengan ibasana do boy sa duhun na hitam hari kaso tadlu bima di pinok tari na porpon naung sa madwar dison roha minway di nalaho kasahato ima ulos patudisyan kami matawadagal na korpo di hamuna sa luhub na pinokpari na korpo tokodo tutu nung ngabe maludu na korpo suli nakakita terwan dan numubi hamuna artikol kaboto harta di paninggal honi na korpon na usal modo
alai dipudian ni na porko. Nunga takas di dalo na porko tan lumobi di hamu na pinapara ngai dalo hamu pasu-pasu na balday. Siap Tuhan. Marumun ma na porkon 80 tahun. Uli na itu tuh bahasa Tuhan. Mapinopan nakingan siya pulu ilo teh mapinopan siya pula. Mula kay matuhan. Nunga tumtakas di dalo. Akalay tono akay batakot sulit pinopan ni paku-paku. Ilo tong Panginoon namin tuamatan na matua di bata. Ang giyak maato di budian ni na porkon. Sa luhuk na hamu na pinapara. Siga jangur ma atau di hamu na naik kuno ibotokku. Asa ang giyak pasahaton niya mata na matua di bata. Tu hamu anak poni ibotokko na porkon. Atau karupang na patugulog. Nanak serima dua mahamuna akalay do akay botok usod paling giling kahopo. Suak soni manang tuak kaberit kudo ibigane. Di naso makaso ho na dote. Toktong dino de mana sirok kami pagdina. Di kaharuan nauli. Toktong ditabay buhat ang kaharuan nauli. Di sudina akadirek kudo ibigane. Dia kapasiko lah totong ipatus tuhata di leon kapisiko bina mengalului kali jo totong di batu tuhata asa totong di lian gabe dalam molu di nasida kandumo bima di pasal di nasida jadi dinalahu pasahaton duduk patangin aporuk kumahami ulat terpudi tunapor Naporo, makataya ko, terus terpuli. Kasahon niya kami, udah manggap kalau ko. Saya di dalam Tuhan mau di siap muna. Ang dia matong masuk amat kan nomor 2 di bata. Dia kapinopan mo, totong di bagasa tami na suburugi. Maka beso nak kasida. Di pudian ni naporuku. Manang daria dia kasih pikiran nasida tong matuhata na mga ramo di hamuna na mga liat di hamuna kami na sumurniya kalaya karukta makay botora jadi jepang ulat kay jadi guanyon ulos batang alay adong do adong mga sorma buwan ang nakorko. Ang diya ma dinala ko pasahaton ulos putubatang minaporkot di badudutuhata di sualuhu na pilok pa rin na porkot asa molupe tubatang minaporkot na lang kung pasahatami ang kundalinga ang diya mataw di pasahat kamata ruwata sapuk madudupang gagaya sapuk makakarorasa di sualuhu na pilok pa rin na porkot. Asabi kang marang buris to na sumurok. Ipinopari anak ni akalay ko. Di mamasumaso mga tuwa na kaya anak ni Boro at Doktorok. Sa nasulo sa tupanahatan. Upasa katamin ngayon ulos patuloy tuna porko. Saok na dalam muna panggabi at dohot at horatan. Di sonima ang guru, aka rada na guru, tanggol ya kalekun sonima kata dan habis, udah nama kota kau. Tahu Maulan Oleh lima, saudara zaman naik ma jujur mengunjai namo. Yang punami putantungan mengalam borni rajai bor sobit sian rajari. Anak yang punami ni maharap.
Ada siapa ngamai nomor gua empat ko mangalap ko ni Rajay boru shopping sian Nagasari. Na si nomor 2 iman nomor gua Opung Alman mangalap boru ni Rajay boru Siburian siap peranginan. Anak nomor 3 iman nomor gua Opung Paremea mangalap boru ni Rajay boru Manulang siap litong ni Huda. Nomor si obat nomor gua Opung Mimin mangalap boru ni Rajay boru shopping sial litong ni Uda. Si nomor 5 iman nomor gua Opung Moa mangalap boru ni Rajay boru shopping. Ya kami pinopor ni Renangong ima si yang nomor 2 nomor gua Opung Alman anak na 2 sekangan may nomor gua Opung Rengsa mangalap boru ni Rajay boru siya lupa siko. Si nomor 2 nomor kuat Opung Madda mangalap boru ni Rajay boru siya lobusona imanat. Ya Opung nami Opung Madda anak nomor 7 anak na toru boru na 2 siaka ngamay nomor kuat Opung Sabar mangalap boru ni Rajay boru tagaw siya pitu bosi. Ima na inang nataparu-paru na ditikyo apala na di solo tao. Si nomor 2 ima nomor kuat Opung Parulia mangalap boru ni Raja may boru shopping siyan hari-ara. Si nomor 3 ima nomor kuat Opung Lasro mangalap boru ni Raja boru Siburian siap piaro. Ia na boru nami maramuliam may boru nami na boru na parjolo marhamuliam may tu marka siyahan siyan si Maropopo boru syapuran na boru nami syapuran marhamuliam may tu marka si Majutak siya Poki. Ya lain ang pada pun di pajolo damang dong ada foto tuata bula pi itu tahun 1970. Ya nang tuan anak mau tolu dot boru na tolu. Siaka ngamay na marguar Opung Anggun mangalap boru ni Rajay boru Siburian siap peranginan. Kalay anggo anggo kaptakan nami tunga barjolo di alak kuartai. Si nomor 2 may nomor kuat Opung Nisihana mangalap boru ni Raja boru Majutak siap pargopulan. Si nomor 3 ima nomor kuat Aman Raples mangalap boru ni Raja boru siap turi siap pamingke. Ya boru siap kangan marhamuliam may tuana niyamang boru nami marga siap turi siap balik balong. Boru si nomor 2 marhamuliam may tuana niyamang boru nami marga marbau siap porsia. Boru siap kurang marhamuliam may tuana niyamang boru nami marga siwarmata siap Dewi. Ya anak sekangan nilai nangon tuan anak masara 25. Ya anak nana markowar amani anggun tuan anak sada 22 obat. Oh mangalap boru semarmata dasiat tewi naking mengadir pekukuk kami. Ya boru sekangan ia boru sekangan marhamuliam mau tuan anak yamang boru nami Majutak sian utaraja. Tuan anak mana sida opat boru na 2. Ya boru si nomor 2 marhamuliam mau tuan anak yamang boru nami marga tuga torop sian si boru torop. Tuan anak may sada boru tolu. Ya boru si nomor 3 marhamuliam may tuan anak yamang boru nami marga barudu sian ujung batu dan di bahasa tuan irobe di nasida dan danam. Ya si nomor 4 marhamuliam may tuan anak yang boru nami siang marga silaban siap parmorangan. Dan ngarong do betong bahasa siap tuan ni di nasida. Ya si nomor 6 ia boru si nomor 5 dan marhamulia dobe amang raja inang sore pada.
Ya anak si nomor 2 nomor kuat opung ni si Hana. Tuan anak may sada. Tuan boru 5. Na perjolo. Ia anakna dang marhasota dobe. Boru siyak kangan na maramuliat tu anak ni ang boru nami. Marga siregar siap beras lagi. Tong dobe dang di basa-basa tuani di nasida. Boru si nomor 2 nomor hamuliat tu anak ni ang boru nami. Marga sihat siap sigap gapu. Tubuh boru may sada dobe. Sono. Boru si nomor 3 nomor obat nomor 5 dang marasota dobe. Ia ga anak na sepulan. Tuan anak may sana. Ya boru sakkangan nilai nama tuan anak may obat boru. Itu kan? Obat anak. Ya anak sakkangan mengalak boru si tanggang siang peranginan. Tuan boru 2 halak. Ya anak si nomor 2 mengalak boru si lalai sia 3 dorok. Tuan anak may 2. Ya anak si nomor 3 mengalak boru pajetan sia sidik kalah. Dan tuan anak robek. Anak si nomor obat mengalak boru sinaga sia toibing. Tuan anak may sana. Boru siak kangan nomor hamuliam may tumarga tarihoran sia tarudu. Tuan anak may 2 boru 2. Boru si nomor 2 nomor hamuliat tumarga papar siap balata. Tuan anak may sada boru 2. Boru si nomor 3 marhamuliam may tumarga pasaribu sia sidipuan. Tuan anak may 2 boru sada. Boru si nomor obat dang marhamuliat dobe. Boru si nomor 2 ni Dainangon, tuan anak may 2 boruna toru. Anak siya kangam mengalak boru siya turi siya jambi dan tuan anak tobe. Anak si nomor 3 mengalak boru siya gian siya kanobang. Tuan anak dan tuan anak tobe. Boru siya kangan na maramuliat tumarga utagalog siya kisaran. Tuan anak may 2 boru sada. Boru si nomor 2 dang marhamuliat dobe. Boru si nomor 3 dang marhamuliat may tumarga si tumea siap kolam dan tuan anak dobe. Ya boru nomor 3 di denang tuan anak may tolu boru. Ya anak dang marhaso dobe. Boru siap kagam marhamuliat may tumarga si jabat. Tua boru mana sida 2. Ya dainang natabaru-baru tu natabaru-baru di Jolo Sadario tubuh ma tanggal 2 Mei 1970 moting di tanggal 2 Desember 2024 marumur madaya inang nani awlangan namyo 88 tahun. Ya dainangon merbarut manugot sa tubotari kikiding waluna. Janganlah naringkas do mengutuk kumuan di gereja jala masuk tahun kumuan parari Kamis saat di Bogona alaidung matuai mana ima juaroa ya pinok ni denang nai haulangan namyo sian anak parumai boru hela pohok punini do pungu nono pungu masude satu sadarion siap berlalu halang salina kami siap berlalu halang amang raja inang sorry pada terlalu mau bima dia keraja ni ulang-ulang nami kumos hai mangiro tuamu asa buat kamu sudah pinok parni denangon asa buat kamu ditanya muna yak kena mepet na asai puri-puri magodang na dibaga sa parsikulan asa tabah habistar ditabay tuan habisuko diag ka na sa putar rokkak dope asa dito mas tuhani si rokkak nito dina yak ka na sa tubuhan anak dot boru na sida asa tong dito mas tuhani na sudah perkarizuan dope na asa tong dilihat tuhani akka perkarizuan na sida amang raja inang sorry pada molo tungarong utang manong singat nilay ng mga ditikking waluna. Ranero hami majalo. Ranero hami manggara. Do manang magbayar.
Songon ima so na boy di pajotor hami songon jujur ngolu ni dai nangon mauliade. Pacinami. Asal motor kornya sutun. Anu lokal mana tua kita di mana? Orang emang. Anu lokal mana tu? Sahara aja. Situan atau mau lagi ada jatuh menang mula-mula jatuh mula kapan banyak di hati kota mula-mulai baru mula nanti kota kota di mana? Nunga dia lelok kodo akan tua di mana? Asa mengadir tani, peparan lelok, kata di hari kota mengareti.
parang nalutok. Ang saot na sila kita liwatay. Ibe at taguhin ko takta. Ang pa rin namin. Kami. Naunang na magtiyon na ito panahatan. Ay, dihati ko na skitoy. Tulungan ko panahatan. Muna, roh bukan, mau pe, soal penonton nani, soal dia kamu, yan torok kami, ada tu soal pipatong nani, lumoi kali keparan di Bebogor, tahun soal Bebogor, sehingga jalur rumah aku sudah, umumnya di keparan di Bebogor, satu keparan satu. Cuma bisa lu udah seperti ini. Empat tujuh na mga tubo, mga sangga, mga sakuntok, mga sabay. Jadi kami siang na lumuhon akong pagdiro mo mga din mata na kasi kita makaipasok sa tikyon mga pagkuhan ni Pilota na kawang mo. Pero kami noon na yung tuwa muna sa galit ng pag-alit yung nalusuntunuhan. Ay umat nung oras niya lagay yung diluan niya rin pinggalin na tuwan. Ang takas na huyahan niya mo, mas ito yung lulo at sa pinaktik nilo dito yung tabihan. Siya huwag tong mga lakad, si mga dapat at pasawlian. May dugo. Sa isulo sa apat ng hotel. Mula saat dia tawain peraturan na bilang administrator untuk sama tong niya lang mo rasa do panggalian. Kami mata siapkan. Nilihat tayo pasok kita sa lupa na marahula-hula buru na pado-pado pa kita di paguni alaman apala di dikyot. Ima di parsorbadon di upong nami na tabado-bado po. Alali may siya kami akaparkila mo muna katulang doon tawa ka na tulang sa lupa mahamu akan na umakore amin iso sayang game tujuan nga doon. Si Sadaroha kita sa luna, si Sada pakilalaan, si Sada tamiya kita tumataliwata. Ang giya dito kos aka narito di pagdala dito lusa toka tiki-tiki na luto. Molo pinuain sa ni Hami, pagdudong nga kaya na kumuna. Dang na mamuday hamya katulang toka ma, akaw bunga ka na tulang. Alay, kuberi kami do, Sada ni Roha muna, jong-jong. Nuan diso, malati man ito ata, giyak ma ito akatikim udon, martabatabalas ni Roha, dihita sa luna. Buwag kamu hami di tangan muna, akayan ako mo natujulan na roon, asa akayan ako na biso, na buhay patutulog kami ito akatiki-tiki na mag-udon. Di nahulak pa hami, pure kamu hami akayan ako muna. Tatalwa di akatang yang muna ito lang. Etang yang dola dal na, pasato na kapasipasu tuhawi aka iyan ako muna. Jiro pinuay, tusunod pe pertunjung kami aka iyan ako muna no andiso. Ngas maruha muna majalo di haro nami. Jadi yung pinuay, molope usunod pertunjung kami las maruhamu mandafutok kamu na karaja ni hula-hula nani sa lubna. Jiro pe permusin nami. Kami. Asa manotor kami manoba-noba hula-hula nami. Baik damang majo, godang muda-muda, las badong matu sopa-sopa, las disima nang liat-liat di. Badong muda bang mak, nagirangi baik.
saluhutna lasmar famuna buat kamu angin di tengah muna asam kia tu akatik na mautot martabat abadi hama aka silas ngeroha asam kia tu akatik na mautot boy tabalas roha muna awai kami aka iya nak muna jino penuaing ba asa songon ulung ina dua mada hono nami asa mesi kabaduma perlingkuman si borok amata devatano si leo dua luhut na mahita na marula-ula bulu di parogo buti banyak kak Jadi mengenai mau tahu nak kena marah-marah dia amok ka bungan. Nasrohanan Maria nak tertinggal. Jadi roh aku dia menunjukkan ni Uhud tidak kamu pasti atau pilihan. Alam mereka anak-anak tahun itu mereka anak-anak mereka kayak begini. Roh aku menunjukkan ni kalau bunga. Potong tidak kamu potong kayak ibe akan bau. Kayak dengan bunga. Jadi hutan yang di Gajipe. Ya dia mengarahkan tujuh mana kau kan apa nama. Ia nak kena masih korang atau kita berkuasa kami suhun di nasohal nak rokak. Asyiklah wahai Tuhan, untuk di mana sirupak gawe sirupak tora tuah kena butong. Jika dahulu mahamu ang guru, ibe mai neng romahay mana belebi kamu. Alam pada nami. Soko sibigo soko tu pasaran yang mau biloto mangilo, kototo mangalian. Mau lihat ya, Pak? Ade buhaita dia kahita na barbariban
dia bilang kaya anak kan lau kan lebih aku. Tadi yang masakan ya kan leku boleh pasangnya tidak. Soalnya hal ada kita kan bukan. Asa hujungi kami tutur rami kadang ma di kami gudang sinidui las berundang mat hasaban. Di bagasan uloton Deganan non Kerja Perdata Kepala Desa Pagonggomi Alana na pelamanot terbihami Horan hata panggiduan na maol Tomat tenagat kuri bata Asagui Tiur lianari di bagas sadarion Di bagas sakai pason Kamu selalu nabananya suhuton Di bagas kasih pason Akka terdokta na suharusaha do betingan anon terlubi di horongnya ka udah muna nalawan dapokton ulota di bagas sadarion. Jadi sialani siap kami rasa perdata disokan naik do takka itu do sian sarikat do takka do sahuta do sian hokar balok hokar perdata sada 27 besok kami madokon mas pangiduan do mata nomor 2 riwata asakit tentang di ulau sedarion di teoi Tuhan di leok kyuriari bui tingganan non di bagasan las niroha tapatanu dan jodoh tinganak pasato pinani asa songon hatani si dua pada penon nami asa lomak masih dijuang lomak sobi naguan asimak tong rohani Tuhan di pasau ma akka pangiduan asa saat masuk saat tubuh yang digaras luka saat di kamu maralaman na tutun saya saat mahal datu panggabian satu nak horas-horas di masa kami rasa peradakan boha pakong komi bapak jamang ayalana ayama gabi masalah horas pasatama kemunan ya sultan dengan inang natahorongyo siang inang hari Kamis lalu di KBP Puhatong Kariso Puhatong di sana yung ginawa mo na doon tas ginawa mo na doon kamu hari na doon tami pasahan kung ginamot tingnan na pagtuli marhite na manotorita aja kaya jadi bulan mo di ay taray pasahan kung ginamot isi mahami motor katama na kaya na so dalata pasahan kung ginamot tingnan na pagtuli jadi dinas ginawa mo na namang doon kami asa doon kami marepas yan nagdasala marepas si kami ng medyo ada di hari hawon pagtulungan namin matong dengan nirohan muna do dengan nirohan namin na si sadalun kami di inakamis na do di KBP Puhatongan siya ni dia mo amang pagusin namin kasa wepaso kami do motor namin lao kasahaton ginanot pinaniparbuli pwede mang isima mula-mula isima sopa-sopa sa kuwarnaw mama.
kami lo arwah munai nengok doang gitu nak jalan nasi lupa di pura. Kalau kata dari tua, manu biarang game na hotek lau terpira, moro sirak kape nama rale lobi sih nama dari na. Kuberi kami tuh hari ini doang munai, yang na bersih dari kamu terterbuat tersebut. Alai, kamu hawa, tu itu nah hendak tu hawa, tu kaya nak kona. Jadi tu soalnya benak kalau benangin, macam untuk kamu. Jangan tu sakit naga, jangan huli. Molo be huli di rohamu, takkan ketemu tu masa kaca. Nah hidup itu lan dari. Soalnya bahasa nanti nak buat tadi campuran suntur. Mula dengan gue mainan.